Manipur Top 20 News na tungan-tungan ba wala daw source hindi ko tsarga. Mata-matang di oiba maru oiba ipaw sing tatuk kan jari. Hauji Kerala da alarming situation amada yamna sathiba brain eating emobia haibadi brain bu tamtam satu pangamba emobia toba disease ama thorakle hairiba case asi neurologist ki Dr. Sudhir Kumar na asumna hairiba laina asigi symptom asi ahanbada mimic regular brain fever haibadi fever toba kok chikpa amadi oba oina haurai aduga serious oslakpadana leading to disorientation, seizure, confusion, limb weakness, oirakpa even komada fawba sakhiba yai hairi Dr. Kumar na makataradu hai emobia haiba sitabu fresh water da marang kaina phangba mahik amani aduna ponda lake ta swimming pool na chingba irujaba mamit taba asina chingba tawitana ba khanghalakli hairiba mahik asina nato da changiduna olfactory nerve power ga aikogi mioiba aikogi brain da yokibani hairi haiba laina asi yawba ising thakpada amadi mioi amadagi mioi amada sandokti hairi disease asigi root cause asi naton khaktada oi haina asuna phongdorakli case asina maram oiraga hojik fawbi oina mioi kungi mathakta sikre hairi lying nabagi chapchaba foolproof treatment laitri hairi hojimaki oina adubu diagnostic tawtuna brain scan tawba lumbar punctures tawba amadi cerebrospinal fluid test tawbagi ri mathok tai hairi adum oinamak mix of medicine support ICU care na chingba tawragadi some improvement khadi lai haina asumna phongdorkli lying asigi chapchaba lying pathap leitabana fajana treatment tawdiba amadi fully chlorinated tawdiba fresh water swimming pool lake river asu chingba singda irujabada section nanaba asumna pausilakli maka tarpada social media da thaglakpa post amtanga share tawjangge hariba asi Mizoram gi railway project ama sangabagi protest ni hairi Seven Sense in India haina asumna main Timpiri, Bairabi, Serang Railway Project and 3 new trains in Mizoram haina. Hariba numit asida inauguration tawba sida yamna function tawdana VIP VVIP kya ma laaga pangthok lamaga su losarpu matamda sigi film asini same to same mamang tuta akoi Manipur dasu sangai festival tawkiba any functions matam ki mela tawkiba amadi government ki function tawkiba gi matungda tahobda thengnabagi footage kya mamang tuta thengnaram lagani myamnasu asumna pawdam jage amadi even municipality gi khoi workers sing na fawba claim tawkiba laikre asigumba civic sense yaudaba mioibagi chanabi asina ngasi mak akoina thengnariba uwa yanthatbadagi amadi nongni tabada ising saw thoiba masisu haiba civic sense yaudaba haiba human being akoina thogamani haibasi isa na yajabagi mathau amadi matam oire haibasi pawdamjari amaromdana mioiba akogi punsi asi ahalamasingna haibiramada chahi chama punsi haina takpirami adubu ngasi akogi modern age asidari tariba chinjak thaiba amadi chacha fijet channel lonchat asina ya puina posiki ni haiba hangdaba yadaba wahang amadi lakri masigi makhatar ko koina lobu yabasi organic farming da mai onsin bagi mathau tadabra haibasi madi hangjaningi organic farming haibasi anoba lowu singu bagi kangron amadi nate thaina dagi yumtho kodingda yen nganu sa sangkya loinaba chanarmi masidagi mathi mayung punamak inkolda lobukta hundoktuna natragana hedoktuna har oina sinarmi masina atopa rasayan gi polam kya sinade masibudi ekoina organic farming haina khangnaribasi singi mafum ayambadadi rasayan gi polam sing sinabagi sangsi asuki matik nemi Sikkim amadi Arunachal Pradesh ki mafum ayambadadi dawu singubagi thabak singsi organic oina lautukposu laikhrabani organic farming dagi putokpa polam kya mioibana chabada ana ayeki chang hanthai na dekten nungaina punsi nungsang leibangami hojigi matamdadi missing hegalakpa dawu singuba inkol koiduna mana masing thabagi sangsi asuki matik hanthakre adubu pothokti hena putokpa mathok tabna rasayan gi har kya sinari masina lepak lehauda akaiba pibata natana akoibagi phimdasu ahongmo kya lai mioiba amadi thawai panba khudimak ta laina makhal kya putoktuna sibagi changsu nongmagi hengalakli maramasina aikoina organic farming da mai onsinba haibasi hojiki matam asidari yamnamak tangai fadabama oirakli organic farming haibasi system amani masida rasayan gi potlam khudimak haibadi har tilhat hidak na chingba mayamsi sinadana sasan gi santi sayung amazung manamasing patapumthanduna semba har sinabaduni amromda organic livestock farming hairagadi ekoina masana chanaba marum chanba thangom amadi ati polamsing putokliba sasan yen nganu ongna chingba kya asi loiba asibuni mafum yamna pikpa chinbada hairiba farming asi yari makai tawbiroidabani nuksit nuksa marang kaina phangba mahumda lobigadabani organic oina putokliba machinjak bijabiba amadi hormone antibiotic tilhar hidak na chingba kya gi
ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯈꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅꯕ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯛꯂꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯑꯥꯌꯨꯔꯕꯦꯗꯤꯛꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯈꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯟ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ AI ꯃꯆꯥ ꯀꯥꯞꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ IVF ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯆꯥ ꯁꯦꯝꯂꯒ ꯃꯃꯥꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤ ꯃꯈꯩ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ सिजनगदौरिबा लम खुदिमक हाना सिनरंबा मओंगदगी ऑर्गेनिक लोमदा ओनसिनदुना सेंबिबा नंबर 2 दा हवाई पामसिंगना मखल मखा क्यागी ओइबो मओंगदा लैबसी निंथिना सेंबिदुना तुम कोइना लैनबा होनबिगदबनी सा सन नानु येन खुदिमक मखोई अकोइबगी फिबम येंगलग मसागी हानागी मओंगदा मनिंग तंगना मसा उ फना लहनबा होनबिगदबनी सजिक अमदी अतोपा मसिजाक्सिंग संथि सयुंग अमसुंग पथा पुथा हलगा सेमलबा हार क्या सिनदुना थाबिगनी मही मरोंगसु ओन ओंदुना थादुना लेपाक लेहाउगी न्यूट्रिएंट की चांग हेगत हलकरी मंगा सुबदा मही मरोंग थाबा मतमदा तिलसिंग अमदी नापीसिंगबु हिदाक सिनतुना माहनबगी मौता बायोलॉजिकल कंट्रोल सिनबिगदबनी ऑर्गेनिक ओइना थमगदबा सासन खुदिमक ऑर्गेनिक ओइदौरिबा महुमदुदा कोकपा चाउनबा योकपा ओइगनी करिगुम ऑर्गेनिक ओइबा सासन लेटबगदी सासन खुदिमक कन्वर्सन तौनुबा वाफम खरा मखादा पिजरी नंबर 1 दा येन गानु मसा तानबगी ओइरगदी तानबगी निमित निनी सुबा मतमदगी ओइना तौबिगनी नंबर 2 दा येन गानु मरुम चानबु ओइरगना हप्ता 10 दगी ऑर्गेनिक लोमदा ओनसिनदुना योपीगनी नंबर 3 दा ओक लोरगना मकोंग खाइबा मतुंग हप्ता 3 सुरपदगी ऑर्गेनिक लोमदा लोबिगदबनी नंबर 4 दा सनाव ओइरगना हप्ता 3 सुबा मतमदगी ऑर्गेनिक लोमदा ओइबिगदबनी नंबर 5 दा सासंगी सदा नाइदा खुदिमक ऑर्गेनिक लोमदा ओलबिगे हाइगदी लोगदोरिबा अदुगी लोकल कंडीशन दा हिंबा तमक लोबिगनी नंबर 6 तना मखोइदा पिजिगदोरिबा मसिंजा खुदिमक ऑर्गेनिक ओइगनी अमदी मसिंजा खुदिमक मफुमदुदा ऑर्गेनिक मोता हाबिगनी नंबर 7 दा सासनसिंगबु पुतोपुजिन तौबदा मसा वालोइदबनी नंबर 8 दा असेंगबा नुक्सित नुक्सा मंगालिथिना फंगबा मफमदा थंबिगनी मसिदा नतना थकनबा अफबा सिंगसु मरांकाइना पिगदबनी नंबर 9 दना मखोइगी कुनफम पोथाफम मसा मसागी हाइनबी मोंगदा लैननबा सेंबिगदबनी नंबर 10 दा हाना लेरबा फिल्मदगी ऑर्गेनिक लोमदा ओनजलकपा हाइबसी मतम चांगी मसी हेक हौपदगी सर्टिफिकेट फावबसिसु कन्वर्सन की मतम हाइना खंगनै तौरांगना चाही 3 लोम चांगी मसिदा तुमकोई हौनबा सासन खुदिमंगना मही मरुंग थागतोरिबा मफम अदुगा मरी लेनहनबिगदबनी ऑर्गेनिक लाइफस्टॉक की खुदोंचाबसिंग नंबर 1 दा ऑर्गेनिक ओइना लोयरबा सासन की पोथोकसिंग अफम अमदी सेफ ओइ लोइनना पोथोक मरांग काइना पुतुपक ngमहली नंबर 2 दा मखोइगी लेफम चाफम लुनाना फंगहनबा ngमहली मखोइना चागदबा मसिंजाक थाबा मतमदा तिलहार हिदाक अमदी रसायन की हार सिनदना थाबा ngami नंबर 3 दा ऑर्गेनिक लाइफस्टॉक फार्मिंग तौगदी कार्बन डाइऑक्साइड पुथोकपगी चांग हंथै नंबर 4 दा पोथोक हेना पुथोक हनबा अमदी लेपाक लेहाव हेना लेहनबा मची ओइबा न्यूट्रिएंट्स मयाम अमा सिन थुंगबा ngमहली नारपा मतमदसु एंटीबायोटिक अमदी अतोपा हिदाक सिनद्रबनिना अरेमदा चादिंग हंथाली नंबर 6 दा ऑर्गेनिक फार्मिंग दा पुथोकलिबा पुथोक खुदिमक सर्टिफिकेट अमदी तुमकोइबा ngमहली ऑर्गेनिक लाइफस्टॉक फार्मिंग की खुदोंचाबसिंग नंबर 1 दा अरुबा लैना अमा लाकदा एंटीबायोटिक्स ना चिंगबा हिदाक सिनबना मसिदगी लेमहौबा मांगना ओइबा मचाकसिंग लौथोकपदा मतम सांगना चांगी नंबर बी दा सासन थमनबगी एहेनबा मफम पीनबा होनबा असिसु अवाबमनी नंबर सी दा मखोगी पोथोकसिंगसी कुइना थमनबा होनबदा केमिकल हाइबदी प्राइसोलियम पेलीफोस्फेट सोडियम नाइट्रोजन चिंगबा सिनद्रगदी कुइना थंबा यादे मसिना अमांगबा अमा ओहेली ऑर्गेनिक लाइफस्टॉक फार्मिंग की कांगलो लेबना मखोगी पोथोकसिंग ममल वांगी मियोबना नादेकतनबा एखोइना चारि पसिजाकसिंग ऑर्गेनिक की पोथोक ओहेननबा माइ ओनसिनबगी मतम यौरे मरम असिना हक्चांग फबललनी हाइबगी पादमदा फार्मिंग असिदा माइ ओसलसी असुमा हायकली वीडियो असि पौदलबा सोखिबां खिबा वासु मापिगनी चैनल असि बुनुक्सिबिदिनो शेयर अमदी सब्सक्राइब तौबिबिदनो हाइनि तंथारपा खुंदोकसरी अमदी मखा तारमियान दी सेवा तौबो ngमबा ओजरी